I whakarewa hia te tuawha o ngā kiriata Disney reo Māori i ngā pō a Koko. Ko te mita o te reo, kei roto i te kiriata nei, ko te mita o te tairawhiti. He hia no ngā kai whakaputa ki te whakanui i te hononga o Tauarohe ki Ngā Manuel o Pāniora. I reira te tini me te mano i ngā pō, ara kia ki poha poha i te whare, a nei te pūrongo a Micah Ackroyd. Takapau ana te whare ki whiro mo te whakarewanga o Koko Reo Māori. He tino whakahirahira mo ngai Māori, tātu mea ka tae tātou te kite te oranga tonutanga o te tātou taonga tuku iho. Ko te reo Māori tēnā. Kua ea ngā manako i a hiwa i te rangi, kua tutuki te moimoe ā. Tēnei kaupapa a tātou, me whakanuia. Me whakanuia tā tātou reo, me whakanuia tā tātou reo i roto i te horopaki o ngā kiriata o Disney i tēnei waho o te tau mō Matariki. Mahara mai. I roto i te maharatanga ki a rātou mā, ko te whakamāoritanga tuawha tēnei, a Matewa Miria me Disney. I feel like it's become so normalised now that our tamariki just expect it. And there's some tamariki that probably don't even know that there are Pākehā versions of these Disney films, which is amazing. Ko te puaro te ia, ko te ao, es mi familia. Ko te reo o te Wiwi Ngāti, ko te hono ki te koraua Pāniora, kia Jose Manuel. He a pāhua te rongo i te tui tahi o te reo Māori me te reo Pāniora. Me te aha, a rāno atu o ngā ritenga. It's just the same kind of like culture as mine, even though we're literally 14,000 kilometers apart, it just feels really connected. E ai ki ngā kai whakahaere a Chelsea Winstanley rāua ko Tweedy Waititi, ka mau te wihi o te nohotahi ki ngā whānau i ngā pō. Kua roa mātou e āta mahi ana i tēnei mahi, no reira i naina ka whakaatu atu ki te ao. No reira kare kore ke te ahua maharahara, ke te āwangawanga taku rōpu i tēnei pō. Me tēnei tuakana taina, ko te whakatairanga i tō tātou reo. When I was growing up, a lot of the stuff was like learning materials and not super entertaining, but this is like in te reo and it's out of this world entertaining. So like you could watch it and not even notice it's in te reo, which is a whole other level. E kore e mau te kēhua te whai, me haere rawa ki te mātakitaki atu. I te wā ka kuhu atua mama i Māora ki te tari, ana ka kohete te rao ngā clerks me tana kōrero, mautiri puruheti. Nā reira, tārea kia rongo koutou i tēnā o ngā kupu. Ai. Ka meke tū atu a Koko Reo Māori ki ngā whare pikitia, hei te taite. Micah Ackroyd, Te Karere.